yasebuhleni ukuphakama umnyazi wezulu. Thixo unamandla wonke uNkulunkulu shuma liphalazi khumbulake thempele wabunyoni bana bathu sisathunywe ukuthi sihole umsebenzi kaNkulunkulu obizwa ngenabathu akulula kodwa yazizulu ngoba uThixo uyenza kube lula bathi abadala kulolu suku omkhulu wakwabuza amadoda ehleli nawo ethi madoda leli baya siliphatha ngomthetho noma ngomusa na phendula amadoda uBhombela sabizwa inceke yenkosi athi inceke yenkosi siliphatha ngomthetho uBhombela uNkulunkulu engabuki njengomuntu athi badaba masaliphatha ngomthetho lo phela aliphathe ngomusa badaba njengoba sikuqela singabantwana baleli badla umusa ovela kwenkosi unyazi lwezulu izinto endala kwamakhathini ekhona ngesikhathi sikaBhombela mangaphosi sihambe emhlabeni sokuyinkosi uThingo lenkosazana ithi khona indoda yake yona kuleli bandla ibona bekhulile bebona beqondisa igwego umuntu onile ithi bahlala besigungu balicubungula udaba lwale ndoda babona ukuthi hayi somshaya ngaphandle uma sebehamba beyinkosini amaNazaretha bayocela isibusiso sendlela ukuthi sebehamba uthi bathi memesuka uBhombela wasebiza uMakhathini uthi Makhathini ngaphambi ukuthi nimqulise icala lomuntu alubayele endlala umusa qala bese ngithetha udaba lwakhe angazi maNazaretha ukuthi lo musa okhulunywa ngawo sinawo yini ngayena endlala umusa uthi bavele baphelelwa amandla ngoba basebenqumile udaba bamshanga phandle angazi ukuthi ujabulisa ngaphi kodwa ngikho lapho ngolunye usuku osamakhosi mabili enkonzo enabatshu siyasikhumbule umnikazi wayo inkosi inyanga yezulu ngesikhathi senkosi njengesikhumbuzo kithi lenkonzo mosiphila umusa wakho Nkosi amakhosi ngolunye usuku omunye wodriver benkosi inyanga yezulu njengoba esathunywe namhlanje nabashayeli beimoto zangaphakathi yathi nibuya lensizwe engisibongo sayo ngoba ngikhuluma indaba yami ngikhuluma indaba yenkosi inyanga yezulu uNkulunkulu bayo yathi masibuya ngemoto adlule endaweni ezothuya ezobumnandi ezibulala imizi yobaba kodwa zibuzwe igama elihle ethuya ezobumnandi lapho kufa khona imizi yobaba umisibuya ngemoto ipaka lapha ngenhlanhla engabiko lamaselula
khona umhlaba wonke imoto yenkosi kuleyo ndawo. Kuneyintombi-ke endaweni ezibumnandi ziyazi lensizwa kujikela ngisho emotweni kanti khona ozoyibona imoto yenkosi isendaweni yobumnandi. Ijubane yalikhipha ngoba abika amafoni. Alikhipha ijubane yazongena ebuhleni yakumfundisa uMadlala. Athi baba imoto yenkosi eshaywa sibanibani ngiyibonisa endaweni ethile. Uthi umfundisi uMadlala wasibabonile obaba bethu. Ithi hayi mina ngithi ukuthandaza. Hambe kulapho ukuthatha amakhala. Ngithima lesizwe ngoba hayi eyifuna le ndawo ukuthi ikhiphe. Angaze ethuba. Mase abanye abafundisi awuzahlangana obabe bathi ahambe ukubikela inkosi amaNazaretha. Uthi bathi mabeqhamuka yeyelisi inkosi nyanga ezulu. Sadasethena ukuthi bani ozokhuluma. Ukhuluma ngoNkulunkulu nomusa kaShembe. Uthi athi mayiphenduka babuye inkosi nyanga ezulu yavela kunga yamnyama bahlala ebreakini baqala baduza ukukhuluma. Baqala mayindlela babuye ngayo inkosi nyanga ezulu. Yathi Swadozani wanzima ngishukuza masabiza yasukuma inkosi nyanga ezulu yayilula bazokhumbula ba. Yathi nje yasiza kuwe yathi nikhulumani nithini abantu bani uShembe eNazaretha. Yajabula umuntu wazi uShembe. Nithini nikhulumani? Sebona emehlweni wathi khonje ukhombomunye. Yathi nize ngalo mfana ushayela imoto. Abantu bani uShembe eNazaretha. Bengasho nize ngalo mfana ushayela imoto yami ngiyasazi isono sakhe. Kodwa ngilandela inhliziyo yakhe. Okube ngakwenza kimi nina yena ngeke azakwenza. Kanti bani uShembe eNazaretha. Yajabula umuntu wazi uShembe eNazaretha. Ngikhuluma ngomusa ngabe thina inhliziyo zethu siyafana noBombela kuthiwa wathi methandaza ethi ngicela uzongilandela unike inhliziyo njengeyami. Ngabe thina eNazaretha sidotshiwe noma singadotshiwe sinayo inhliziyo efana nekaShembe na. uShembe abantu bani eNazaretha. Ithi le ndoda kwamakhathini lolusuku yayimduze kwaBombela ezinsukwini zokugcina phambi phezulu kwentaba inhlangakazi ushaya umgidi nazi-ke emgidini bawuphenduka beshayiswane kuthiwa insizwa kwamakhathini yathi miyiphenduka ithela uBombela lwaguqa ngedolo. Ubaba omkhulu yanguyisa amakhathini abasenimdala. Ithi uzobuya amakhathini ubuya sengimusha. Kwathi mahlalo la passport ehlalweni. Inkosi nami yila umkhulu makhathini uBombela uyo makhathini endane yakhe. Uzathi mayiphenduka ethela inkosi nami wamakhathini wabheka phezulu. Ithi inkosi nami yasimkhombe yaqabanga athi ngakutshela makhathini ngathi ngizobuya. Kanti bani uShembe eNazaretha. Yajabula umuntu wazi uShembe. Ithi inkosi nami nasephameni masikhumbula lo Nkulunkulu afana nabashi oyinkosi inyanga ezulu ngalozinde. Ithi inkosi nami babekhona. Ithi ngikhathi inkosi nyanga zonisabizwa ngoba omncane. Ithi manje mkhipha baba omncane lephameni anombekela nomthwala khona mase nimfuna ngoba emhlanje wakhe mbona inhlobo yemfijoli esazaphalela ibandla akakhandi lutho libandla. Kanti bani uShembe eNazaretha. Inkosi nyanga ezulu ithuma ubaba uDube umfundisi emapondweni. Ithuma uAntumano. Ithi inkosi inyanga ezulu uAntumano Maduma hambe ocela umbizela ubhuti wakho azongithwalela izitsha. Uthi ubengafuni ungangesikhathi kukubi ngo-77. Uthi hambe ubhuti wakho azongithwalela izitsha ngifuna inhlangakazi. Uthi kodwa ubengavumi ungamnceni umyeke. Yasihambe intokazi yasezulwini uAntumaduma sibonile ebhekisa kakhulu isigungu isiqala lapha phansi. Uthi befika uthi bhuti ngithume inkosi. Ithi inkosi ishayela izitsha ifuna uye entabeni.
esithempelini ithi uthi uDuma dadewethu kanti sikhona inkosi Phakamile. Uthi uMaduma buti omncane seshintshile ngasafana izolo. Mina letha ingwele njengoba sinabathu ngiyacela ngosamakhosi umusa nethutshane lokuyiqondisa lento ngoba umsebenzi wakho khona abacabanga ukuthi umdlalo ayikho into kashembe umdlalo njengoba sinabathu azikho ingane asizingane asazona ingane ezincane sesizingane ezincane ayikho into kashembe umdlalo inabathi alethempelini umshumane nomkhokheli iqala umshumane nomkhokheli ikhulu eMazoni Masakhethe Masabridge eBarijini manje into esenzwe nabasho siyazana sonke ujobana bakunabasho bana bangekho kuyo kodwa uNkulunkulu masasiphelele ithuba khona bazofungela lo mbhobho uthi noma ayangena lokho yiko manifela niphoxe bese thina abashiphoxile esaba nabo kumele bengangeni ukuze bangasola ngothuthuvu usuka la siyasanqoma uzufungela ungalindi asiyo umdlalo lo futhi ayikho ngabasempeleni lakho ayikho esakethini yakho futhi awuhambi le mfundiso siyifundisayo lo msindo hlala usola lapha awuphumi abantu esebenza nabo kunabasho phuma abantu esingabazi unenhlangano eziningi ezikhona la zinamagamazo kodwa inhlangano engaphazamisa umuntu yinabathu kuphela lesi sibusi sasiwe lapha namhlanje esenabathu abanye baphumile bavule zabo ababuyile manje isibusiso esinalo esenabathu bantwana bakaNkulunkulu ingakho sithi inabashiqala umkhokheli nomshumayela ethempelini mengeke ethempelini lakho unabashakuphi abanye izolo baphoxile la bazwasha isihlalo singelunyazi sasha umbhobho yanqamuka kuhlungu inkoze nabasho kodwa namhlanje bakhona futhi bala abantu abanjani labo abangakhuzeki abangafundi asiyumdlalo umsebenzi kaNkulunkulu sakibanda lasasa izwilo anti bengoma bebonga ukuthi ngenabasho sebazuthola amakhosazana nonke ephelele bawakhokhele futhi samakhosi manaze letha ingcwele ama-region akhona la iningizimu njengoba inkulu kangaka unama-region awu-2 enabasho uzunje emkhulu kangaka unama-region awu-2 ukhona emngehla ukhona eGoli ukhona eGauteng uhlangane North-West sabe zonke lezi ndawo siyagijima siphela imandla nalezi insizwa sithume nazo nkosi ney'ntombi esisebenza nazo kodwa usizi oluphethe abantwana bakho lapha sihamba khona kufika insizwa la iGuqa shumayela ngazi ngenze njani ngayiphatha kahle ngagana ngenqubo yesonto ngathatha inkosazana kodwa namhlanje ngcono ube ngagana ngaphandle uthi layela intolungise baba sokuphela iminyaka esithuba no7 ukangahamba ngithi mina qhubeka lokuzaba lokuthatha umunye amadoda wabeli ithi insizwa sengasaba shumayela ngoba ngazi wahambelana nomunye athi besuka uhlala umakoti nasohlaza uthi namhlanje ukuyiphatha kwami igane ngomthetho wesonto akungisebenzeli namhlanje angazi ukuthi wangisebenzela ngani namhlanje ushembe uzasona ngenxa yethu esinjele siphethe ngabo bantwana bakaNkulunkulu ithi ngoba angani ngunguluzi angazi ukuthi yini ngunguluzi kodwa uyasho njalo anona angani ngunguluzi athi umakoti lokunakana mshumayela iminyaka emithathu nemibili iphelile ngambona kanye uyahamba kabuyi umebuyile ubuya no-23 akabuya nenkosi insizwa ngitatazele ngibheke avuye ikamla egcekeni kwanje kona bekamla ngale noma ngijabula ngithi bona ubuyile namhlanje ushembe yasora hlalisuthi fethu wathatha ingane encane fethu leminyaka u-20 hambo ibhalisa uthi ayishonele ngoba isiso lesibi ayigani kabili kanti
Nipokowani umnandi uyataka khuluma anti sifaniselene ziyatrenda oma atrenda mafanta sifaniselene kodwa manje sikubona umkhetho ube kuhle sikubona umshado esigawini kanti injabulo yagcina enganeni abantu iphinde ibone injabulo into ishone ezingane bafowethu sesisaba ushukana ngoba sidume kabi kusizana ukugana siphakathi ngoba siyahlupheka bafowethu uthi inyanga ezulu ngesuku inkosi engcwele wathi omkhulu eganisa wathi ekhokhela inhlaliso uthi gana wathi umphathe kahle umthezele ngisho inkuni umkhele ngisho amanzi bafowethu njengoba sila lentela ngemuva lingasonele umsebenzi awulula asinayo isikhathi sokudlala onenkinga bagodwa siyacela usibize ezweni lakini sizofika onenkinga nenabasho ngoba inabasho ibandla lakusasa njengoba ngiyenenzinsizwa ey'ncane ngabe nishaya incwadi nifunde imisebenzi ungayitholanga i-degree nazi izandla nje uNkulunkulu kuphile nengqondo awusebenzi ngani ngazo sebenzani bafowethu nakhimizo baba eke niphile ngesonto lodwa nisezingane nina lokhu nihamba niserious futhi kayivumeli iy'ngane zihambe zodwa lehlaliso ukuthi ihamba yodwa ehambi namkotshwa hambe ishumayela izwe lonke nginokukhona ukusamshumayelana phakathi kwawo ukhona ukusamshumayelana nesekela lakhe bashumayela isize mayifika lezinsizwa zihamba zodwa wafika uvela umnikeza abafana inkozo begibele phezulu ebandlo lakhe kanzima futhi sithwela basho inhlaliso ukuthi encane akusiyo umsebenzi wokukhokhela bafana bakithi baba sanushembe senikokhele ngisho umlethi engaganiwe igibele phezulu abantu abadala bafana bakithi abantu abavulela ukukhokhela ibandla bagcotshwa anilingani nabagcotshwa noze nigcotshwe nani bese siyalingana ngabahlasela abagcotshwa umgcotshwa akasona isabelo senu kodwa nini isabelo sabagcotshwa bafana bakithi ngicela mawuzazi awufanele ukubana ngokuthoba uguqile nomuthi lapho layina usuke waguqa ula futhi awuthethela abanye hlasuthi ngiyacela manje oya wangena njalo ukuthi angena oya nje wangena angangeni la ngoba manje niyasonela sawubona umdlalo lo msebushaba kazadlale bafowethu sheba kaze bemngani umuntu asubanga umsebenzi kaNkulunkulu singaboni alawo mazi ngicela inkosi kuseni kuseni wena si Jehovah bekuhle ukuphakama kwabi kwabayingcwele bonyasi yabikelela isihlalo sasezulwini Nkosi yezulu nomhlaba
yazi lezulu. Sibonga Nkosi umusa okade kukhulunywa ngawo osondezile kuwe wafabela isithebe sasezulwini. Ngelinye ilanga Nkosi wake wabuza amadoda wakade kumhlangano kaJulayi emzini omdala wawusondezile ubasondezile obaba ngaleso sikhathi wabuza amadoda esekutshile suphelile umhlangano onemihla Nkosi la kuwothiwa khona wawusuthi kuwo njengoba uJulayi suphelile senzobuyela emakhaya. Uma benibuza abantu noma ney'ngane zenu ebey'sele emakhaya ukuthi beniyonzala iJulayi niyothi beniyonzala. Uthi indoda endala umvangela umgqama wayexoxa le ndaba emzini wakithi eNhlanzini wayijwayele ukufika ngolosihlanu ekhaya ahlale nobaba ongizalayo aze ahambe ngomsombuluko bexoxa indaba kaShebe. Ngangivame Nkosi yezulu nomhlaba ukulala naye ngenhlanhla okunye bese ngicosha. Uthi wababuza Nkosi wathi njengoba umhlangano usuvalile nizothi la kuJulayi beniyozala. Uthi Nkosi waba usushintshe ey'ntathu wathi okunye ngizokugodla ngoba kuyimfihlo kaShebe. Wathi okokuqala manje lapha kuJulayi ngisuke ngizogeza. Wathi okwesibili manje lapha kuJulayi ngisuke ngizokwamukeliswa. Uthi wathi okwesithathu manje lapha kuJulayi ngisuke ngizohlolwa ngetest yasezulwini. Ithi abanye bayayiphasa abanye bayifeyila. Ithi walinganisa ngomakhokhoma mthetho. Ithi wangena uNkosi uMbethuzima wesibili wathi kuye namhlanje inkonzo izophathwa ngomakhokhoma mthetho. Kuthiwa iphatha leli khehla inkonzo layiqeda layisheshisa bangavamile ngesikhathi sikangalozile nangesikhathi selanga ukuba inkonzo iphathwe omunye umuntu babeyiphathela umhlangano uqala uzuphela. Siyakhumbula uNgalozile Sukuma oshinga athi Sukuma shinga ukusho ukuthi wabona naphi noShembe bese mhlalisa phansi isukuma inyanga ezulu iqhubeke nenkonzo. Naye umthetho wayethukile ukuthi namhlanje kwenzeke kanjani ukube entabeni ithi Nkosi akube yimi la iphathi ke sathwala kuthefula uthi ubaba ongizala umntana ngangikhona ngalosuku. Uthi la iphatha kuthefula lishesha la ibuyisela kumnikazi yayisisukuma inkosi yathi vala inkonzo emthethwa wasukuma umthethwa wathi naye ngivale inkosi inkonzo ukhona uNkulunkulu. Wathi ngisuke ngizokwenza itest yasezulwini. Uthi nomakhokhoma uyiphasile itest. Uthi baba yaphinda yasukuma inkosi yathi makhokhoma vala inkonzo. Uthi lasukuma lelikhehla ikhona inkani yasezulwini bantu abasha ikhona futhi inkani yasesihogweni. Lasukuma lelikhehla lathi ngeke Nkosi ngiva inkonzo ukhona uNkulunkulu ufuna abakithi bakhiphe ezulwini bathi ngiva inkonzo kuba. Uthi bayasukuma kwesikhathi simhafa uthi sabamba amakhanda bayazoba babebekhona izolo ukuthi lelazi belihafa kwenzekeni. Uthi ayisimhafa yathi ngivala inkonzo umthethwa uthi asukuma umthethwa wathi wena Nkosi awungezi. Inkinga Nkosi awungezi. Ngithi ngiyivala inkonzo entabeni for uwe hayimi
umuntu wasemhlabeni ngikhipha ubabamkhulu wahlala phansi uthi yabe sisukuma inkosi kulalaphuma sonke wayiphatha inkosi wayibeka past 4 yiphi le kanti kwakuthiwa ayivala umakhokho kwakuyitest yasezulwini manje emhlakalweni senizobhala itest yasezulwini uthi okwesibili manje emhlakalweni nisuke nizogezwa uthi wakhuluma ngalo lo suku ngoJakobe insizwa kaShobe yasendulini eNochigene ithi uJakobe wayenenyanga yakubo ngesikhathi sikababamkhulu eyahamba yaJakobe yathi nami ngiyafisa lobo lushebe ithi yafika ePhakameni yangamfica ubabamkhulu yaze yamthola eJudiya esemhlanganweni manje lapha nizogeza sicela usigeze Nkosi yamakhosi sicela usigeze yazizwe uthi yase izwa inkosi ukuthi uJakobe uyeza uza nalenyanga wathunda kuphekele lenyanga uthi wathi ezofika wasemisa abantu emasangweni wathi batabami ngicela nisenge inkomo nisenga amagula amathathu obisi kunabantu ababezayo bangazi uThixo ithi asengelweni lamagula ithi bathi besebesangweni yayisithi Jakobe ngena wena kodwa inyanga le ayingene ngesibhoko ngoba yona safanele igeze manje lapha ngizogeza ithi ngiyafisa ukunikhumbuza usho njalo baba ugqama uthi ngiyafisa ukunikhumbuza ukuthi uma ulilapha emzini kaShembe ithi uma umuntu ekhuluma indaba ongesika kaShembe ithi lo uNkulunkulu balomuza akayeki ukubeka icala ithi ngcono uma ngiselilapha umuntu engayazi indaba kaShembe athule ayeke abazoyikhuluma ikakhuluma indaba zasemakhaya ithaphethe amacala ithi wonke lo muzi uNkulunkulu wabo unamakhono uyakuzwa ukukhuluma indaba ongesiyona yalapha ekhaya unkosikazi wakithi ethempelele eNhlanzini ogane kaMthembu usanda kubona ingilozi kuwo lo muzi uthi ngaphuma ngikhishwa isisu ngathi ngiyabuya ngabona abantu abathathu o1 ebusuku uthi ngathi hawo labantu abahamba inyawo zabo zibe sebondobala uthi ngathi ngithi ngiyalandela ithi bavula amaphiko bandini ma ukhuluma indaba ongesiyo kaShembe kulomuzi uNkulunkulu lomuzi akakuyeki ukubeka icala ithi wabe sethatha amagulu babamkhulu wamthela lenyanga wayithela wathi ngiyageza ukuba ube kulomuzi ithi lo muntu ngimgezile wahlala lapha emhlanganweni ithi ubengcwele kodwa wayesehambe emazweni akubo mhlawumbe uzobuyela emthini yakhe manje lo muzi ngizogeza manje lo muzi ngizokwamukisa manje kulo muzi ngizophasa itest enhle yasezulwini uthi nje ngibona yayibuke lenyanga yathi Nkosi ikhwama zami zezulu ayisasebenzi uthi ngase ngithi ha umfana wami wezulu akekho usesikoleni eshukalo zinde ayilingananga nabasemhlabeni umthetho uthi ngase ngibona ukuthi ushuthi lo muntu ugezekile impela masilapha bantu abasha sizogezwa mawuzokwenza into kulomuzi engenziwa uthi Nkosi uNkulunkulu walomuzi akayeke ukubeka icala ithi mawungakwazi ukukhuluma indaba kaShembe yeke ungcono vele uthule ungasho lutho udede abazoyikhuluma kulomuthuka abantu kulomuzi sengigcina Nkosi yezulu lomhlaba angibonge Nkosi ngibonge into eyodwa ukuba insizwe engizala isesandleni sakho ngoba ushilo Nkosi usho kubefundisa wathambani nimvalelise ugcwenza ngoba lena yenza mbona mina ngizohleze ngibona ngobula iduze kwami kusho babuya bangihlebela Nkosi wathula eduze kwami ngizohleze mina ngimona ngobula eduze kwami ngibonga lokho Nkosi yezulu lomhlaba akehle Nkosi yezulu abantu baningi khula iyazi lezulu bengangeyitapa amen
vukani sekusile ngiyayithetha inkosi enhle yasekhaya ebuhleli uNyazizulu okhulumayo Nkosi ingcwele umntwana wakho wakamuthwa eMaritzburg eTlantini. Nkosi yamakhosi ngake ngezwa shembe uthatha khulume sakuzwa ngake ngezwa abantu abadala bekhuluma indaba eyenzeka emzini wasezantsi Nkosi sabethe uzimba wesibili bathi ngaleso sikhathi kwakufika ama-tape recorder lawa abakhona esontweni aqala uqopha iy'nkonzo lezi sike sizizwa bathi inkosi yasephakameni ulangaphuma Sikothe yabe iseyiyala amaNazaretha iwayala ngaleyo mpucuko eyayikade ifikile ama-tape recorder ithi-ke kuyaniyala amaNazaretha ukuthi umuntu uma kwenzekile waliqopha izwi lami noma inkonzo kade ngiyenza ithi uma iseyilale le nkonzo ithi kufuna ivule ilingane yena ngoba kamazi omunye umuntu oseceleni kwakhe ukuthi izwi lami ulithanda njengaye yini ithi ngoba uma kwenzeka uyivulo yandisa izizwe la umuntu ongalithanda izwi lami ithi leyo nhlamba azoyikhipha phezu kwezwi lami ithi yoba yicala lakho silapha ekhaya ebuhleni ezantsi uNkulunkulu ophambi kwethu asimusa wathi manje sayigcwele ngiyacela ningangiphosti nizongenza ngibe lula wakhuluma sigcwele eManazaretha engathi ngeke yishwa ukuthi uNkulunkulu kube nje bethuke enkundleni zokuxhumana usuka ngefoda elapha kwayini ngoba wasicela amaNazaretha wayengaphelele into azoyikhuluma kakhulukazi thina esibasha esiphela into ozokwaziwa esazi ukuthi masikuduka sidume ngaleli bandla kanti leli bandla uthe ubaba umshumayeli umkhona zakulona nalokho into engcwele sengigcina uthi baba umfundisi umjado kwaku-2011 wayememeza kusezantsi lapha kwakuphakathi nensuku kwakubuya ecaleni
uthi kade bephatheke kabi bengabefundisi bephathwe kabi ukuthi thina basebuhleni simisiwe ukhosini ngoba kuthiwa kusenamacala uthi esihambile saye enkosini unyazi lwezulu sihambisa ubuhlungu benhliziyo zethu uthi sithema siguqa phambi kwenkosi sithi baba thina basebuhleni sesivaliwe ukhosini asisakwazi ukushumayela khona uthi isithi inkosi ephambi kwethu pho befundise nikhathazwa yini uma nivaliwe ukhosini nikhathaza uthi baba siyesibone ngathi ukushumayela kuyasiza abantu bayayazi indaba kaShembe uthi lesithi lenkosi cha befundise owena uNkulunkulu kanjalo owena uNkulunkulu akandisiwe ama-TV owena uNkulunkulu akandisiwe emsakazo uthi owena uNkulunkulu akashumayeza amagwaqo endlele uthi owena uNkulunkulu uthi ushumayeza amathambo alelo uthi lomhlaba avuke wona ashumayeza abantwana bawo bese beyabatshela ukuthi abenzela uthi lezizimvu ey'lapha azilandiwe umsakazo zilandiwe uyise mkhulu inkosi muselibuzini Lezulu ngayikhathi inkosi enkulu yasePhalamende inyazi lezulu lo okhulumayo usiphamandla oweqiniso isonto ey'ntabeni zasemzumbe ethempeleni ekuvukeni ayibongwe inkosi ngizoke ngigijime lendaba yesakwazi sakithi uMasikweletu wabasuka uMasikweletu waya enkosini inyanga yezulu yayisemzini wakithi eGospel uma efika ugogo wakithi uMasikweletu enkosini uvevane olumabalabala uthi inkosi ngiphethe nangu umsebenzi wakho wayephethe ingane eManazaretha eyayingahlukanisile ukuthi umfana noma intombazane yini sithi esakwazini inkosi lethe nangu umsebenzi wakho usiyabuza uphume lihle isiyabuza into yasezwini ihwalo lasezwini uthi lento ayiphethe uphetheni ingane sithi esakwazini uMasikweletu ilokhu yazalwa nkosi amakhosi ayikaze sisibone ubulili bayo kasibazi ubulili bayo asazi noma umfana noma intombazane yini kuthathwa into engekho ilethwa kuShembe ithathwa into engekho ilethwa kuShembe ngesibanga sokuthi siyazi lapha kuShembe into engekho yenziwa ibe utho ayibonke nkosi yaManazaretha ngoba sethemba uShembe ngoba uShembe samcela beleni uShembe zange simthathe thina samgqoke emsweni njengekhalamani azange simuShembe samgqoke ey'thweni njengeDoni kodwa samcela beleni ngisho ngalethi imvula angeke
lifike enkosini ilanga uswazi lamaphambili athi inkosi esingahlelelwe ingane isilokhu ihambe esikoleni ayikaze iyabuya ethi inkosi yamaNazaretha sengihambe zonke indawo njengoba ngilapha kuwe wini ithemba lami lokugcina ngizole ukutholela inkosi ukutholela ingane yami yazi ukuthi upuswazi lamaphamba yathi ngizokutholela thisi ingane yakho yathi kodwa umhlumu ukuthi le ngane lapho ikhona ayisekho emhlabeni uthi kodwa ngizokutholela ithambo layo uthi ithambo layo ngiyothola ngembuzi emhlophe ushaya ukuthi uyothola isidumbu somuntu ngembuzi emhlophe into engawazi umkhondo womuntu kodwa wathi ushebe ngiyagakada ukuthi wena ingane yakho ngiyokutholela ngembuzi emhlophe wathi hamba umkhulu wami uzalwa uMahangula wathi befika ekhaya basembheke emehlweni wasebatshela ukuthi uShembe umkhulu wami ethe funa bekhuluma wathi umkhulu wami uShembe angihlale phansi ngize udla wathi nobadani into otholakala wathi intwana wayithola ngembuto emhlophe uthanda ngembuto emhlophe kangiyathi ukuthi yobivela kweliphiswe ngoba imbuza imthola umkhondo imalazi kuphela yazi umkhondo kodwa yathi ngapheli inyawo suka imoto yeplaza ethwele imbuzi yathi wena umthwalume imbuzi ezihloko yathi bayiwele nje umthwalume enye imbuzi yeke insensimbini zemoto yabaleka lawo baseyihuba ngelehlathini bathe babeyihuba le mbuzi yayisithuka ebuyela kubo bayibamba bathe sebeyibambile sebebheka ukuthi yini ethuse imbuzi bathi bafika lali ithambo athi uShembe uyolithola ngembuzi emhlophe Nkosi usemzweni Ayibona indlela ngiyayikhetha inkosi enkulu esithini bamaNazaretha lo kuqile osizwe nomhlaba umntwana wakho wasezweni laseNambithi ekholenso okomdleti sibongo mayibonkosi bangcela bahle enkosini sengishaya uvalo kakhulu Olo maNazaretha zoba sidaba enkulu ephambi kwethu ewunyazi ezulu enkulunkulu ngempela mayibonkosi maNazaretha mahlenge eliyangayibona nami le ndaba enkulu ewunyazi ezulu ngo-2015 ngelanga ngafika phambi kwenyazi ezulu ngizonikela ngithi Nkosi yamakhosi Nkosi yezulu nomhlaba ngicela Nkosi ngiphe isibusiso sokuyisebenza ithi Nkosi yezulu nomhlaba mntanami unayo imoto ngithi baba kunayo imoto usethi hawu imoto yakho igalofu akuyona yakho leyo moto egebeni bese luthuli ulasengqawo ngondo wakuphela igalofu imoto ethandwa abafana abancane mhlawumbe noma ubona ukuthi sigebe kanti wakha akuyona egebeni imoto yami usephinde wasithi le moto akuyona yakho egebeni usho u-2015 umhla 22 kuSeptember sahlala emhlanganweni ngoba umhla 22 umhla 23 umhla 24 ngesikhumbuzo senkosini yangayizulu sesibambe esuku emini saphuma masiphuma sesiyayisebenza siqale ukuyisebenza siphuma nentsologamede nothembelana uhlala wasemkomazi sathi masesiyabenzana ethi imoto manje sekufuna amanzi
Ngawaqala ukuthi umuzi uzothophula amanzi. Omunye wazabana sasizigela komtshato safuna amanzi. Awafake emotweni. Sahamba. Sabehlala khona hlalezo laseBellington. Sahamba si-N2. Makona noMakro. Yathi imoto futhi efuna amanzi. Sahamba futhi sadilika. Lapho ngase ngikhathele mina ngathi umzala umdrayivela ngase ngihlala ngemuva. Kwadilika mina. Ngadilika ngakhipha amanzi siwacela komtshali ngase ngingena khona. Ebhuthini ngayivula. Ngase ngathela amanzi. Ngathi ngingena phansi ibhonethi yemoto. Kwaqala abafana bofomeza ngathula bendiza. Emqondweni wami ngithi mina hawu labafana bajawo balisuka ngapha. Ngathi ngibothe izigeleni. Zayifela izigeleni zasithatha imoto. Zasisele ithatha imoto. Yabuya ngazona. Yahamba ibanga encane yaseyima. Awashembe. Yahamba imoto yami. Zangahlala thobela jike emuva. Yathi inhliziyo yabuyele khona. Ngicela izobuya ngapha ngisonile. Safika khona sathi siyana. Ndaze thoza abaphethe la buya ngathina. Waqhawe insizwa wabhusha. Yaqhawe ubhusha uheleza phansi vuthi inhlanzi sabothenga ngathi. Zakha ngejubane. Nalezo khona yasenkoma themba sasihambele egarage. Hayi sabafika lesikhathi sokuthi afonela amaphoyisa. Nazo sifanje imbuzi. Iphoyisa labo bathi ngikhamba phezulu sikhamba kushena. Asithatha amaphoyisa asasiteni ePolice Station. Masifika ePolice Station liyabuza iphoyisa lithi asuka ngani velaphi sithi vele solweni. Laselibuza lathi ngiphe eshebeni yakena. Hayi ayena bashebe lo wasebenza. Lo boshwayo. Sasitho salizikela eshebe oboshwayo bathi uNkulunkulu. Bathi ibabuza bathi bona uNkulunkulu kanjani. Sasesibheke. Ngonyazi sathi unyazi uNkulunkulu bekushawela shembe uthi imoto ezohamba egebengu sengixelana shembe manje uyishinte le moto uyibuyise ukuze abantu babothwele uboshiwe wawuyena uNkulunkulu amaphepha uNkulunkulu akusathi labahlupheki sathi sithanda bona lensizwa nabuza iphosa lomdume asasifike khona lento moto inomshwayeli izobuya kanjani ngathi ayinawo umshwalensi wathi iyayipheka ngathi ayinayipheka wathi iphoyisa ubuya kanjani ngathi asibiza ngoNkulunkulu zaguqa simanqaba sabiza shembe yasezwe hayi shembe uNkulunkulu awuyena shembe uNkulunkulu osheshayo ophuza phela sathi la shembe sabiza sabuza kwangena iphoyisa lethi hayi khona abantu abaripoti basele imoto iphoyisa yebo bakhona nabo sebebabhetshini bathi imoto elibija ngechaze bathi khona imoto esiyitholayo lapha sebeyivile kodwa i-NPA lesiyitholayo i-NUR esemhlaba ngathi mina hayi ngicela isithathe sayo seyibona sangene evelini sahamba mangithi yaqhamuka hawu naye mababishama azathi imile ebhafeni hawu ngathi yona yami ngathi qala ngaqhosha manazana sasiyaqhosha ngonyasi ngathi qala ngaqhosha ngakhukumala ngashona ebhuthini ngafika inkofa yavula ibhuthi mangithi yapha hawu naye nazathi phakathi ngathi ngibuza leli phoyisa ithole imoto ngathi ungitshele uyithole kanjani le moto ngoyitheka inayo bathi noshema lithi iphoyisa beqobe emayivini ngiyobriefing uthi ngihlala le moto ebhuthini ngithatha khona nabo kusothile abantu abanye bazabalekela uthi ngase ngikuthi hawu le moto esuke entata obanye abantu bona wenze njani uthi ngase mvolele ibackup mangithi yasolela le moto inamuntu phakathi hawu labantu babalekela abantu semfolela manazaletha ngathi bangifika khona enkantolo nayiphosa uduma ngathi sengiziduma ngathi sengimkhulu ngathi ekusunda sezulu ngathi uNkulunkulu ngempela abanye ukudlala yabuza iphoyisa lento zenjani ngase ngithola imoto lesihlaba leli yami lasishaya uNkulunkulu lapho sengishaya khona ngifinally ke yokugcina ngawuthi uyele uphelele liyahleba liphosa lelinye lithi le moto ayihambe ephawundeni ngoba lo muntu ukhoshi kakhulu noNkulunkulu wakhe mayifika ephawundeni bazofika bayiquye ayithose ugobozi ngathi bangithi sesiyaphuma sesibasithi imoto yabe phezulu baphuma umuntu begijima
emotweni wahambe lapha uyosuyika uthatha imoto yakho uhambe inkosi selezile ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha lo khulumayo inkosi ezulu nomhlaba wayanda wakamzani emthwalume emthonjeni lokuphila phansi kuka mkhokheli uMamsabana nomshumayeli uMadlala umfundisi wabo ngiphethe umfundisi uMvubo amen Nkosi ngicela ukuzobabaza indaba yakho Nkosi ezulu nomhlaba eyodwa Nkosi owayenza kithi Nkosi ngonyaka Nkosi wena okudala Nkosi kungaphunywa singavumelekile Nkosi ukuthi sihlangane endlini yakho yokukhonza kodwa Nkosi ezulu nomhlaba wawusukhuluma nabashumayeli bakho wathi bashumayeli hambani ungigadela abantu bami bangaduki Nkosi yamakhosi wayese umfundisi Nkosi wezwe lakithi umfundisi uMvubo wayese umshumayeli ngaleso sikhathi wayese suma Nkosi wayese abengena Nkosi ngene imizi nemizi ehambisa izwi lakho sifike Nkosi sihlangane kuleyo ndawo sikhulume indaba yakho Nkosi baphenduka abantu Nkosi bakulandele kwathi leli nyanga Nkosi ezulu nomhlaba wawusuthi Nkosi ungena umfundisi wayesethi akayinde nakithi emzini ongeyilutho wayesengibiza umfundisi wathi ayanda ngiyacela utshela abazali bakho ukuthi ngicela ukuletha inkonzo lapha ekhaya wayesethi ubaba mengifika kwendle libika lolu daba wayesethi ubaba ongizalayo isabazile enkulu kakhulu ngcono ngihambe ngiyothenga isikabhu ngilamukele ngaso wayesesenga ubaba ongizalayo ayesefika eNazaretha ingcwele abantwana basezulwini yayisisho indaba kaShembe kunomakhelwane wami angazi noma ukhona indaba kodwa kunomakhelwane wami Nkosi ezulu nomhlaba uMamngcobo wayengalona eNazaretha Nkosi ngamfika Nkosi ehleli Nkosi ezulu nomhlaba engisengodonga ngoba sasizamile ufaka intende engisengodonga ngase ngiphatheka kabuhlungu ngathi uMamngcobo uhlukile ngodonga ngase ngiyabuya eShembe ingcwele ngase ngimcela ngathi Mamngcobo ngicela ungene ngaphakathi akuhlalise ngokuthi ushizo yilanga ngoba uShembe wathi
kakhulu lo sesihlalweni ngizwa umdambe lapho. Ngizwa ngosizi ngaye. Ungabazi engafanele ungabazi. Wayeshathi lo mama ungangithindi. Nganganabi bengithi ungangithindi lo mama usho ukuthini. Sayikhula inkonzo, yabiwa inkonzo, sayibamba izindaba zasezulwini, sakhuluma ngendaba kaShembe, yavala inkonzo. Yathi masingwalewe sahlukana lesonto saye emakhaya. Ngeza lapha eThekwini ngahlangana nomakhelwane wami khona ubaba umakhelwane wami lapho usuka uNcube. Ngasengihlangana uNcube sizohlangana naye la eSpingo eThekwini. Wayethe uNcube engibiza. Wayesekhuluma nami uNcube. Wayesethi uNcube kumina wemfana kaMsana. Konke ngifuna ukuyikhuluma la engiyibonile ngesikhathi silapha. Mina ngazi ngitshele umuntu. Ngase ngiyalalela ngathi uboneni baba uNcube. Wathi ngathi siqede iponzi yasekuseni. Ngaphuma ngahamba egcekeni lakhe ngabuka. Uthi uNcube ngingalele ngibhekile ngabona inazulazulu ibhokisi emnyama nomjingo omhlophe liphezu kwendlu kimi. Uthi ngathi mase ngilibonile liphezu kwendlu uzakuphelelanga lapho. Uthi sengivela inkonzo yasemini. Uthi ngalibona uyazulazulu selimbetha umjingo obovu liphethe indwangu ebovu lihamba ngena kubo bonke abantu. Kuthandaza ngena kubo bonke abantu baphula ngengubo. Uthi ngathi nje ukuthi yini engiyibonayo ngamehlanga. Wayesefika uNgcobo ngingakophela isonto. Wafika uNgcobo uthi uNgcobo befika Nkosi yamakhosi shame uNkulunkulu impela ngesiya ukubabaza. Uthi mayifika uNgcobo Nkosi yamakhosi uthi uNgcobo kanti lo uNkulunkulu nimkhonza inhlobo noNkulunkulu lo. Uthi uNgcobo ngithe ngilele ngase ngisuka la usuke ngafika ngalo endlini ngathi ngilele ebusuku ngaze lifike uNyazulazulu mina bengigula ngitshela umuntu engathi bengifika kodokotela basodokotela bengihlinzwe. Ngoba ngilokugula bengahlinzwa ukulawa. Uthi ngathi ngilele ebusuku lafika uNyazulazulu kade ngihamba. Ungafika yini ngigibele ngidoza. Mase ngidozile ngafika khipha ukufa mina lakhe abantu ugqiba. Uthi ngahlala uthi Nkosi yezulu umhlaba ngangibizile kuthiwa ngihambe Nkosi ngiye kwahlinzwa. Uthi mase ngifika kwahlinzwa kuthiwa ngingene ngaphakathi ngitshekwe. Ngathi ngitshekwe basodokotela uhambe wayaphi. Basodokotela ukufa kade ngaphakathi khona ukudla namhlanje sikubona sesijeke sasanqama sabiza abodokotela kade sikubona somsindisile Jehova ingcwele. Hayi bantwana benkosi asinayeke ukumbabaza noShembe. Ngisho bangathini umhlaba wonke ungahleza uNkulunkulu ey'nhliziyweni zethu. Inkosi kusemizweni. Siyabonga ubufakazi obuhle esiphiwe Nhlesi Inkosi zibambusise.